I dok mnogima zadaci iz matematike stvaraju glavobolju, Tijana Babić, učenica 2. razreda Banjalučke gimnazije, zadatke sa brojevima rješava sa lakoćom. To je dokazala i na Evropskom matematičkom kupu, gdje se od više od 100 veoma dobrih matematičara izdvojila kao najbolja. Ipak je u mojoj grupi bilo 113 takmičara. Bilo je podijeljeno u dvije grupe, juniorsku, 1. i 2. razred srednje škole i seniorsku, 3. i 4. I ovo takmičenje je dopisno, znači šalje se zadatke u zemlju i odatle se svim učesnicima koji su žele učestvovati rade po svojim gradovima koje šalju dalje na pregledanje u svoju zemlju, pošto se mora razumjeti jezik i oni se dalje iz naše zemlje se dogovaraju sa ovim u Hrvatskoj koji su slali zadatke koliko će ko bodova imati. Kaže da zadaci nisu bili lagani, ipak upornošću, koncentracijom i ljubavlju prema matematici uspjela je doći do ove titule. Bilo su teži nego prošle godine, to sigurno. Jedan je bio težak, njega nisam uradila, ostale sam. Nis bio lagan, to sigurno. Tijana je i do sada učestvovala na brojnim matematičkim takmičenjima, na kojima je ostvarila također zapažene rezultate. U 8. i 9. razredu sam na juniorskoj balkanskoj olimpijadi osvojila srebro, a u 1. srednje sam na balkanskoj matematičkoj olimpijadi osvojila bronzu. Ljubav prema matematici naslijedila je od svojih roditelja, a u svemu tome značajnu ulogu imale su i zagonetke. Moja mama predaje matematiku na fakultetu i tata je prije išao na takmičenje, pa su nas kad smo još bili mali da rešavamo one zagonetke ili zadatke s cakama. I moja sestra starija je išla na takmičenje, pa sam uvijek želela da budem bolja od nje, pa sam počela vježbam i u 7. razredu sam prvi put došla na takmičenje. Da bi neko bio dobar u matematici, Tijana kaže, potrebno je malo talenta i mnogo vježbe. Pored rješavanja zadataka iz matematike, ranije se bavila i šahom. Kaže da su matematika i ova društvena igra blisko povezane, prije svega jer jedna i druga podrazumijevaju dosta razmišljanja. Za šah isto treba razmišljanje kao i za matematiku. I šah se one prave partije igraju isto 4 sata kao i ovo što matematiku radimo i zato to je pomoglo da mogu da izdržim da 4 sata razmišljam, pošto to baš teško. Svoje pohode u rješavanju komplikovanih matematičkih zadataka Tijana nastavlja i dalje, bar dok, kako kaže, ne završi srednju školu. Iako buduće zanimanje još uvijek nije izabrala, mi se nadamo da će ova mlada gimnazijalka svoje uspjehe bilježiti u nekoj od profesija vezanih upravo za matematiku.